Good morning, Doc. Sumunod ka, Mrs. Kumay ko man ipa-check up nila kay ko, Doc, tane. Ay na, nagtulang matan. Di na pa'y mga nagtutop-nan, gapoy ti kinatulang na. O, sige nga rin, i-check ko pa ni Mr. Yu, Mrs. Okay, Doc. Okay. Okay normal mat, Mrs. Ay na, tulang day ta, Doc. Mamakakita niya talaga nga tulang. Naguray nga rin, tatistingit, Okay, tistingit man, garot. Mister, kanya ma-recreate na yo. Eric! Ay, nagbilag kami, Eric! Di kalma. Kuha, mister. Jay, lapayag yo. Ay, natayag ka. Hindi pa ilang upinga ka mo kung natayag ka. Tulang nga talaga, misis. Anya, Jay, kunayo? Hana nga. Ay na, Doc, hanamang nagtiutop nan, gapoy iti kinatulang na. Kastoy langan, misis niya. Agirisita akti agas ni Mr. Yo. Wanda? Gatangan nyo lang yung drugstore, butika, dagaywan. Wanda? At no, maagasan di tulang na. Anya, Jay, kunayo? Hana nga mangagti utot na. Wanda? Gano'n tayo risita nga ruti agas nga. Uy! Di mo kutkutsin na sa tago mo ni Doktor. Iba kang nagita, nyakit na nila kayo. Ano? Leti di kuha, misis, di agas na, nagatangan nyo. Dok? Ano tayo ito, Dok? Agas ti para tulang? Dito nga agas, misis. Dito di agas nga, pagpapigsa ti utot. Utot. Anya!